Muraho neza abakunzi ba Ruhago, murakaza neza kuri channel yanyu Rashim TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru mashya kandi akomeye cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport yatangiye gufata ibyemezo bikomeye byo kubaka ikipe ikomeye izahangana mu marushanwa ari imbere muri shampiyona itaha. Hari abakinnyi bamaze kongererwa amasezerano ndetse n'abandi bari mu biganiro. Impamvu y'ibi byose rero, Rayon Sport iri gukora strategy ikomeye cyane, kugumana abakinnyi beza, kurinda gusenyuka kw'ikipe, gutegura ejo hazaza. Ibi bishobora gutuma Rayon Sport ihatana ku rwego rwo hejuru, abafana bongera icyizere, ahubwo Rayon Sport iri gukora ibintu byiza cyane. Rayon Sport rero yamaze kongerera amasezerano abakinnyi batanu b'ingenzi, tugiye kugarukaho abakinnyi batanu b'ingenzi tugiye kuba tubagarukiraho. Muri abo bakinnyi harimo bita Ramazan Chimanga, umudefanseri muramuzi waje mu kwa mbere, yari yarasinye mu gihe cy'amezi 3, none harabura ukwezi kumwe. Bari guteganya rero kumwongera amasezerano, nako bamaze kumwongera amasezerano rero kugira ngo naba yarangije amasezerano baye kuzabirirwa bananirana, ahubwo bamwongerera hakiri kare. Ari mu nkingi za mwamba 5 bongereye amasezerano, bamwita Ramazan Chimanga. Uwa kabiri bamwita Kwizera Olivier Kishweka, muramuzi cyane, uyu muzamu wakoze amateka cyane ndetse wavuzwe cyane muri iki gihe cy'amezi 3 amaze mu ikipe ya Rayon Sport. Umuzamu w'umunyarwanda murabizi na kubigarukaho. Uwa gatatu bamwita Faringanye rero nyuma y'imvune y'igihe kirekire yari yasinye mu ikipe ya Rayon Sport imyaka 2 gusa, umwaka umwe yamaze yicaye kubera imvune. Rayon Sport rero ikaba yamaze gufata imyanzuro yuko igomba kumwongerera amasezerano y'umwaka umwe, na Ramazan Chimanga n'umwaka umwe, Kwizera Olivier n'umwaka umwe, na Faringanye n'umwaka umwe. Faringanye muramuzi rutahizamu w'umunyasenegal ukinira ikipe ya Rayon Sport, rero yarasigaje amezi 2 yonyine arangirana n'iyi shampiyona. Rayon Sport rero ikaba yafashe umwanzuro yuko imwongerera amasezerano y'umwaka umwe. Umukinnyi wa kane ni umurundi bamwita Richard Ndayishimiye Richard. Faze retour yari yatangiye, yagiye mu mateste, agiye mu kujya mu yandi makipe. Rayon Sport isanga itazamukoresha, gusa yaje kugaragaraho nkaho akenewe mu ikipe ya Rayon Sport. Akaba rero ari ku rutonde rw'abo bamaze kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Abo bakinnyi rero bagize uruhare rukomeye mu mikino ishije, kandi ubuyobozi bwa Rayon Sport babonamo ejo hazaza, niyo mpamvu babashije kuba bongerwa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Kongerera amasezerano abo se bivuze iki? Bivuze ko ari muri gahunda yo gukomeza kubaka ikipe hamwe, kurinda ko bajya mu yandi makipe. Murabizi ko tugiye mu gihe cyo kwigura n'igurisha, bashobora kumvikana n'andi makipe bagacika Rayon Sport, ndetse no gahunda yo gutegura shampiyona itaha neza. Nizere ko abafana ba Rayon Sport mwakiriye neza abakinnyi batanu bamaze kongerwa amasezerano. Nari bagiye kubabwira umukinnyi wa gatanu niwo bita Abed Bigirimana, gusa ntabwo ibiganiro byawe byuzura neza kuko Abed Bigirimana yagiye yitwara nabi ku kijyanye na discipline muri aya mezi ashije, niyo mpamvu bitahise bikunda ngo yongerere hamwe n'abandi. Abed Bigirimana nawe ari mu bawari bwongere amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa nanone sabo gusa bagomba kongera amasezerano, hari n'abandi bakinnyi bakomeye bari kuganirizwa kuba bakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Harimo abakinnyi babiri aribo Emery Bayisenge nubwo ari mu mvune, ndetse n'ubita Abenzi Aziz Dao nubwo